Muraho nshuti bavandimwe, aho muherereye mwese abakunzi ba channel Mutabazi Eye Official, ndabasuhuje mwese mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Nkaba ngarutse kugira ngo tuganire ku kibazo cyungirije abantu kuri none, ku kibazo cy'ubuhanuzi. Ubuhanuzi kuri none, se ubuhanuzi tubwirwa kuri none ni ukuri? Niko bose bavuga abahanuzi? Niko bose bavuga ukuri? Ese ubuhanuzi bwa none bwifashe gute? Niryo jambo tuganira uno munsi kugira ngo tubashe kwigira hamwe no gusesengura utuntu n'utundi turi hagati y'ubuhanuzi bwa none. Mu by'ukuri bavandimwe, mbere yo kugira icyo tuvuga, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo duhinyura ubuhanuzi. Ubuhanuzi burahaba, hari abantu b'Imana bavuga ubuhanuzi ubwo ari ukuri, ariko noneho hakaba n'abandi batavuga ukuri. Akaba ari wo mpamvu uno munsi twafashe topic y'uno munsi kugira ngo tuganire ku bantu biyita abahanuzi kandi atari bo. Abantu biyita abahanuzi kandi atari bo. Bavandimwe, kuri none abantu benshi bafashe ubuhanuzi babugira nk'aho ari ibicuruzwa, barabucuruza kandi bagacuruza ubuhanuzi bw'ibinyoma. Abantu benshi bakabayoboka, bakaguma bakaribwa amafaranga, ariko bakaribwa amafaranga mu buyobe, batabizi ko ari ibinyoma babwirwa. Bavandimwe, abahanuzi b'Imana barahaba. Twebwe kandi ndivugiraho, navukiye mu ikanisa cyangwa se mu itorero, nkurira mu itorero, twagiye tubona abahanuzi. Umuhanuzi nyawe cyangwa se umuhanuzi w'Imana ameze ati? N'uhanura ibitari byo ameze ati? Nibyo dushaka twigira hamwe, dusesengure muri kano kanya. Umuhanuzi w'Imana, na kera hamyeho abahanuzi. Kera hamyeho abahanuzi kandi bakavuga ukuri, n'ubu barahaba, ariko hakaba n'abandi bavangiwe bahanura biyita abahanuzi kandi atari bo. Akaba ari na topike y'uno munsi tuvuga. Umuhanuzi uhanura ibintu by'ukuri barahaba. Umuhanuzi, Imana uko ikora, Imana iyo ishaka gutumaho ubutumwa cyangwa kugira icyo ikubwira, ituma umuntu akakubwira ikintu kandi ugasanga ari cyo, kikaba ari cyo, kikaba ari ukuri kandi ukakibona. Kandi ntibigirirwa ifaranga ngo uramwishyura, ngo uramuhemba, ngo uragira gute. Oya. Ariko kuri none babifashe nk'aho ari ubucuruzi. Baragenda, ababivuga ari ibinyoma cyangwa se ababigize ubucuruzi, ni abiyita abahanuzi atari bo.
murabona muri ino minsi ubuzima bwarakomeye bwagize gute ibintu udahagurutse gukora ntabwo ushobora kubona amafaranga n'amafaranga hari uburyo ngo aranahaguruka kandi bikananirana ntanayabona. Kubera intambara zagiye zitera mu bantu, intambara zarateye ibintu birashira, amatungo arashira, ibintu bigira gute, noneho abantu benshi baja muri ya sisiteme yo gushakisha ubuhanuzi bw'ibinyoma kugira ngo bagende babwira abantu, babesha abantu kugira ngo barebe ko babona amaramuko, akiruka. Kandi abo ngabo usanga kenshi bateranya n'abantu, akiruka. Tuvuge ku mufano, umusengera hamwe akakumenya, muraziranye, bwaca ati amenye aza abo muturanye, aza neighbors, de voisins, abo muturanye bose arabazi. Bwaca akaza ati bandimwe, cyangwa se ko yaguhamagara, cyangwa se bamusengana akakubwira ati Imana yakundumyeho, hari ibintu mfite Imana yanyeretse iwawe. Ati kandi n'ibyo bintu bisaba yuko nshobora kuza mu rugo iwawe nkabikuraho, ni ibintu bizitse mu nzu wawe. Noneho iyo avuze ibintu bizitse mu nzu wawe, ashiraho no kuvuga ati nibyo bikubujije umutekano, nibyo bikubujije kubona amafaranga, nibyo bitera indwara abana, nibyo bizana inyatsi mu bintu zawe. Iyo ni mbino y'ifaranga. Noneho yamara kubimbwira gutyo, nanjye nkagenda nkabiganirira, niba yabibwiye umwe mu bashakanywe, yabibwiye madamu cyangwa se yabibwiye umugabo, yabimbwiye akagenda, umwe yabibwiye akaza nawe akabibwira mugenzi wiwe bashakanye. Wabimenye se? Iyo nasi yambwiye ngo bimeze gutya, hari ibyo Imana yamweretse muno mwacu birimo kandi birazitse, none ga ni ukumutumira akasoza akaza kubikura. Yambwiye yuko aribyo bitubuza amahoro, aribyo bigira gute, aribyo bituma abana bagomba kurwara, abana bagomba kurwara, abana bagomba kurwara, malariya zirahaba, kandi niyo ufite ubuzima butameze neza, imirire mibi, abana bararwara, indwara ntizishobora kubura. Noneho ati tumutumire, mukagira gutya mukamutumira. Yamara amaze kuza, murashobora kumutelefona, Yonasi none se ni gute, bimeze gute, urashobora kuzabona umwanya ukaza ukagira hano kuri ya gahunda. Ati ndashobora kuzoshakisha, ndacyari ku bintu byinshi. Akigiraga umuntu wahaye, agashaka kwerekana ko akomeye, ndacyari mu bintu byinshi, hari abandi nkiza gukorera, none namwe mwihangane, nzoza nze kubakorera nabo nimbona umwanya. Basubira kandi tugatelefona, bumva bakuwe ngo hari ibintu bizitse, kera babashizemo ikintu, uko nta mutekano mufite, kera mwagize ubwoba. Iyo asanze rero ari abantu rero badakomeye muri iyi Imana, badafite ubushishozi, bahita bemera. Kera bakaba baragufashe ukabura ariwe. Kukurya ashaka kuvuga ntabwo ari ukukurya ngo arakurya aza gutamira, arakurya amafaranga. Rero yamara bino bakoresha, akavuga rero ati yewe nari mfite kuri iki cyumweru niho nshobora kuboneka nko kuwa gatandatu, ariko mfite ikibazo mu rugo, none nzoja gushakisha, hari ibintu nzoja mu cyaro. Tuvuga ari nko muri Kenya, tuvuge ku mufano, muri Kenya bajana ibitenge mu cyaro, cyangwa Bugande, bagenda batembeza. None mfite ibitenge nzojana, muzura bizi ko nza ngenda mu cyaro, none nta mwanya nzobona wo kuza iwanyu, ariko bishobotse hageze kuko ugira
noza ariko nabonye ari ibintu bikomeye cyane aho ngaho iwanyu, ni ibintu byo kwicarira nkagira nk'icyumweru rwose mpaye mbisengera mbere y'uko nzoza iwanyu kugira ngo mbishobore kubikuraho. Ntimumaze kumva kwa kundi murashakisha ingene mushobora kumuheza something, mushobora kumuheza amafaranga kugira ngo aze akure bya bintu mubone amahoro. Kera yababwiye ko ari byo bitera indwara abana, yababwiye kera ko ari byo bituma mutabona amafaranga, yababwiye ko ibintu abashaka kugira ngo abafate abanyaga amafaranga, abarya amafaranga yitwajije ibyo ngibyo. Noneho mukambwira rero ati ngwino twebwe tuzoguheza amafaranga, turagushakira amafaranga uretse nyabuntu rero tukikugenda iyo ngiyo, yuko watubwiye yuko none wamaje ati sinugende iyo ngiyo uzomara iminsi ingana, ndashobora kumara ukwezi cyangwa se ibyumweru bitatu. Ibyumweru bitatu ibintu biri mu nzu ibintu biri mu nzu ntibishoboka. Reka tugire tumubwire waba utazifite ugahamagara umugenzi wawe uri hanze, uvuga ya karikire yabanje kubona ko ufite amafaranga, ko ufite mwaye cyangwa se ko ufite abantu bawe hanze ashobora kuguheza amafaranga. Ntabwo ashobora kubwira umuntu abona ko adafite amafaranga. Yamara yarashobora no kubwira abandi, none navuze nje ku bantu bashakisha uburyo bw'amafaranga kugira ngo arebe ingena yamuri. None yamara kubwira abo mu rugo wa wundi, yabwiye wa wundi ufite bene wabo hanze w'aba diaspora ati amafaranga se ni kangahe kugira ngo usibire iyo urwo rugenzi rwawe rwo kuja mu cyaro, noneho uzoze ubanza ukora ibyo bintu nyawe nabyo ko watubwiye ngo uzotwara icyumweru rwose uzoze ubikureho. Ati ndabona nk'amadolari 200 yobikora, ariko ni nka 200 rwose nasigira mu rugo nkaza rwose nkabafasha kuri icyo kibazo, yuko nyabonye ari ikibazo gikomeye kandi gishobora kuzobagirira nabi, kubatera umutekano muke mukabura amahoro. Noneho nibwo rero nyiri kubibwirwa bahita bahamagara abadiaspora, nimba ari umugore ufite musaza we cyangwa se imba ari murumuna we cyangwa se bafite ababyeyi babo, bakabahamagara bagashakisha ingene babona ya 200 kugira ngo ibintu bize bikurwe babone amahoro, ibintu byahehe nothing. Iyo ni mbino yo kurya amafaranga, iyo ni mbino y'abahanuzi ba none bigira abahanuzi kandi atari abahanuzi. Abo ni abahanuzi bariho kuri none bagenda akaba ariko kaba akazi kabo ko kubesha abantu bababwira ngo bafite ibintu baza gukura mu nzu zabo, hari ibirozi batezwe, none turashaka kuza kubikura. Akagenda rero bamaze kumubwira ati rero twabonye amafaranga yabonetse, twatubona tubwiye twatubonye, none wozoza ryari? Ati nzoza kuwa gatandatu, kandi ni ugushaka jewe kubera ngira nk'igifu se, ati ni ugushaka koka bene ya yindi nini, cya gikoka kinini cyo muri plastique kinini cyane, nimba ari 2 litre cyangwa litre 2, ati rwose ni kacyo kiza kiba gishobora kwenza ndwara igifu ya ushobora kugira ngaho mbwira nawe isukari imeze kuriye ngo niyo usubiye kuza kunywa, kandi igifu se kivurwa na yakoka kivurwa na koka. No babandi bahamagaye bene wabo bafite aba diaspora, barabwira ati twarwajije umwana yabaye gutya, none hari ibintu batubwiye, hari umuntu uzoza kudukorera, none mudufashe
mudufashe kugira ngo uwo mwana akire no kubona no gutanga amafaranga bangana gutya twayaheza umuntu akaza akatugirira ibindi akaza gukura ibintu baduteze mu nzu. Ni umuntu w'umucuruzi yuko yazana mu cyaro kandi tumeze nabi ntabwo dushobora kwihanganira kugira ngo azogaruke icyo gihe azabone kubikora. Kanatsinda ntabwo ashobora kuza adafite something kuba bimeze. Bakagenda bamara gushika wa muntu agafata ya mafaranga akamubwira ati yarabonetse wa muntu akaza yamara gushika arasanga icupa cya coca kingana gutya akabisanga aho ngaho yamara kugisanga aho ngaho agatangira rero naho yazanye inzara z'inkoko arazicara zihondahonda ashiramo n'amashara cyangwa se ariyo moya y'inkoko nayo arayakatakata ashira mu kantu k'agahuza arazingazinga utundi akazana kandi kutubuye akanawe akazingazinga mu kandi gahuza agahambira neza agashyira mu fuko akagenda. Yamara gushika ati muvandimwe ikibazo gihari baratewe satani yarabateye ntimwabimenya ariko ko mugize amahirwe ndaboneka uno munsi ikibazo kirakemuka kandi murakira. Imana yambwiye yuko mugize gute mufite ikibazo cyo kutabona amafaranga ikindi muzamubona amafaranga akabaciye mu myanya y'intoki ikindi mukaguma mukarwaza abana. N'ibyo bintu bizitse muno mu nzu none mwagirwa amahirwe nkaba mbonetse uno munsi nibyo nje gukora kugira ngo mbashe kubikuraho. Ati muzaneka kubera yuko amafaranga no kuyohereza kugira ngo ndashobora kumara nk'icyumweru ndakava aha ndasenga nimara gusenga nzoje no muri ku musozi nje gusenga ngira icyumweru ndiyo ngiyo kugira ngo bibashe ntibagasubizeho ibindi noneho nibizoza biza bisange ya masengesho ari aho ngaho ari mu nzu nta kintu gishobora kandi kuzogera kandi mu nzu. Izo nizo mbino bakoresha kugira ngo babashake kurya abantu. Naho ukagira gute ugafata ya mafaranga ukayamuheza wamara kuyamuheza na yako kari aho ngaho yabanje kugira gute yamara akajaga aho ngaho ati dusenga Imana turirimbe ngaho yamara ati faranga ati bintu dore baragutumye ati nyatsi dore nyatsi tuma utabona ikintu dore nyatsi tuma ifaranga ubona zose bakohereza ifaranga zigashira wagenda iriya wazibona nazo zikagira gutya hakaba igihe uhomba bibaho hakaba igihe utagurirwa ibitenge wajanye ntibigurwe ni ibintu baba bashizeho ni ibintu bazetse. Dusenga Imana kandi nimba hano ndasura ngende nzamare icyumweru mpaye mbisengera kugira ngo ntibagasubizeho ibindi. Bavandimwe Imana ntizikora gutyo. Imana ntabwo izikora gutyo. Noneho gakaza kuvuga gati noneho amaze kubona amafaranga ati kandi umuntu wabagira gutyo n'uyu muturanyi wanyu ariko simbabwiye ibintu muze n'uyu muturanyi wanyu niwe wabagambaniye niwe bagirira ishari niwe urara adasinziriye bakaja inama nijoro mu ijoro niwe n'umugore wiwe bahaye babagira gutyo. Ati ni Samweli n'umugore wiwe niwe bahaye babagira gutyo. Uwo ni umufano mutanze ntawo mvuze Samweli uwo ari we sinamuzi ni umufano. Bamara kuvuga gutyo ariko kende musenga Imana birashize kandi ngiye kubisengera byose ngire deliverance bishire completely. Ati nuko asandi murakoze cyane mutu w'Imana ati mukozi w'Imana murakoze cyane akajaga
ngo ari mu mwuka, akavuga imvugo akavuga ngo haravugishwa indimi yamara akagira gutega basinzira bahumirije akamubwira uti akora umuvugo amaze akamayituza nkariya akamaje hariya munsi y'intebe cyangwa hariya munsi inyuma ya firigo inyuma ya televiziyo ati ngibi tukikoze zirandi abikuye mu mufuko bya bindi yashizemo. Bavandimwe tube maso ntitukaza turibwa n'abantu, ntitukaza duhendwa n'abantu bigira abahanuzi atari bo, bashakisha ifaranga mu nzira zitari zo. Ibyo mpaye mvuga ni ibintu biriho, ni ibintu byabaye, ni ibintu tuzi byabayeho kandi bihoraho muri iki gihe. Amaze kubona amafaranga arabiberetse ati mureke tubihambura, ati maboko kwaranditse ati biba bifite n'imbaraga, ati biba bifite imbaraga, ati kunyamenya batenderekiwe, ati n'umubiri urasa n'urwaye, ariko no kuzogenda akaja gusenga icyumweru cyose kugira ngo ntibagasubizeho ibindi. Yafashe aya mafaranga mwamuhaye yashize ku mufuko, ntashobora no gusenga mutarayamuheza. Ubwo buhanuzi bugurishwa ni ubuhanuzi bwande. Ubwo buhanuzi busaba ifaranga mbere y'uko bugira icyo buvuga, ni ubuhanuzi buvuye hehe? Ntabwo ari ubuhanuzi bw'Imana. Duhumure bantu b'Imana, bantu b'iki gihe tugeze mu gihe cy'imperuka, duhumuke, twoye kuguma kunyagwa ibyacu, twoye kuribwa ibyacu n'abantu bigira abahanuzi atari bo. Yigeze kubona video imwe umuntu akazaheka umugore bagiye ngo gusenga mu butayu, iyo ngiyo umugore akazaheka umugabo kandi atari umugabo wiwe, ayamiza ngo ari mu mwuka, akazungukana umugabo hariya w'abandi, akazungukana umugabo nyine yamufata mu bitugu yamuhetse. Ngaho utegere nk'izo bintu. Hariho mbino nyinshi Satani yarahagurutse bavandimwe, iki gihe Satani yarahagurutse aca mu nzira nyinshi z'ubuyobe, afata abantu benshi arabifatira, yamara ntabwo bashobora kureka agasubira kandi akabajana bagenda bayobya abandi, babayobya ngo ni abahanuzi kandi atari abahanuzi. Iyo ni imbino za Satani, iyo ni imyuka mibi ya Satani. Muhaguruke muza musenge Imana nibona izakubwira yonyine, cyangwa se usenge. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisabira ikintu kandi Imana ikamwumva, bwo gusaba ikintu Imana ikamwumva. Ntabwo ari mwebwe mwenyine, natwe abadiaspora benshi bariwe ibintu muri ubwo buryo. Bariwe ibintu, abantu babigize business, noneho bakaruha baje no mu badiaspora. Abadiaspora rero ko babarya arirukanka tukavugana, akandamutsa, muraho se Mutabazi, mumeze gute? Murakomeye? Turakomeye. Mutuye mu mujyi wa hehe? Dutuye mu mujyi ahantu hitwa ngo ni Hamilton muri province ya Ontario, niho dutuye. None se mubana n'abandi? Hari abandi muturanye? Ukavugana nk'umuntu muziranye, ukamubwira abo muziranye, yamara akiruka akabwira undi muntu. bagira groupe. Satani igira groupe yabo nabo gikundi cyabo bakora. Noneho akiruka akabwira undi muntu, akamubwira ati noneho nabonye umuntu wo muri diaspora tugomba kurya amafaranga, njyewe narabwize byose, afite nyarapereje hatuye, naho hatuye, aturanye n'abandi. Noneho uzamuhamagara umubwira ati
ati Imana yarakunyeretse inyereka ko ufite ikibazo, ikibazo ufite ni iki n'iki 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 n'iki, ifaranga zawe ntizazije imbere kubera yuko hari abantu bazigize gute, bazitsiritse, barazihambira, bazihambiriye, bahambira umugisha wawe barawuhambiriye. Can you imagine? Bahambira umugisha se gute? Umugisha utangwa n'Imana, ubutunzi butangwa n'Imana, bigatangwa kandi n'ingufu zawe ugahaguruka ugashakisha. Kera wa wundi mwavuganye wabwiye abo muturanye yagenda waramubwiraga, bavuganye bagize agakomplo ko kuvuga ngo bakurye. None wa wundi mwavuganye si ugaruka kukubwira, yabwiye uwundi, wa wundi araguhamagara akubwiye ngo yarakweretswe, Imana yaramunyeretse, noneho imaze kumunyereka ati none ndashaka ngo tuzoganire. Niba ukamubwira ati uno munsi ntabwo ndi busy ko ndaje ku kazi, cyangwa se mbeza nimero zawe, ugafata nimero zawe. Iyo wumve ngo Imana hari ibintu yagutumyeho, abantu benshi bafatiwe mu bintu by'ubumana bakavuga ngo ko ari Imana yavuze reka ndanamushaka. Nava ku kazi kamubwira ngo nkamuhamagara, namara kumuhamagara akambwira ati ngize iminsi ndyama nkabona ufite ikibazo, ati waryama ukabura ibitotsi, waryama ati kumva umubiri kurakurya, nawo ni kampani ya hano, ni kampani ya hano, ni umuruho uzuva muri kampani ugasa n'uwakubiswe ugasa n'uwakubiswe. Ati kandi ifaranga zawe ntizazigenda neza, ati ifaranga za hano abazungu baraziguheza, uko zibonye bazifata zigaca muri amabilize, ibiki byose, esanse y'imodoka, insurance, ibiki byose, inzu, rent, ibindi byose ifaranga zikagenda ukabikatwa. Ubu nta kundi utakoze cyane ntibabona ifaranga. Ariko yakubwira gutyo nawe waba umuntu kurya. Natwe abantu bose bafatiwe mu bintu by'ubuhanuzi ngo Imana yavuze udashishoje. None se bimeze gute nshuti yanjye, bimeze gute? Ngaho mbwira, Imana yakubwiye gute se? Ati nyagize iminsi banza kuvuga ngo umuntu se nzamubona gute, nzamubwira iki, ati Imana yamubwira ngo gahaguruka ugende uze kumubwira, ugende umushakisha, uzobona nimero ze, ugende umuhamagara, umubwire, umutabara, umukize. Bashize ibintu ahantu, ariko ndashobora, Imana yaravuze ngo ndashobora kubisengera ndino, sinshobora kuza iyo ariko nzoja mu butayu nije gusenga ahantu, tuza gusenga mu ishyamba. Ibyo bintu nzasenga icyumweru cyose, ibyo bintu bigende bipfe aho babishize, bimupfire. Ati kandi umuntu wawe kugira gutyo ni umugabo witwa akavuga wa wundi wabwiye, wa wundi ngo mubana, wamubwiye bane baba umubana. Abantu benshi niko bazavuga wese mubana n'abandi, twebwe mubana n'abandi, ukabamubwira, wamara kumubwira niko agenda akamubwira, yamara akavuga ati Imana yanyeretse ko ari fulani uhawe kugira kuriya. Tibafatikanije n'undi mugabo, ni babiri, ati n'umugore umwe, baza baje inama nijoro baje inama. Hano ntawe uzona n'umwanya wo kuvuga. Hano kampani usanga abantu bose bari busy ndiwo umenya no kubonana n'abantu. Uwo muntu neba wawe ntimuzamubona, mubona nka rimwe naho mwagiye ngo gusenga. Abantu dore baba bameze gute, hebo, ntakwicara ntakubwira gute. Izo nama baba bazijya muri yari, udakoze shift ya nijoro ukora yakumaho. Izo nama ikinyoma butupu. Rero waba nawe utari umuntu uri macuwa, ati none kamuvandimwe, iyo ncuruza, nsanzwe no gucuruza, nzogenda mu cyaro, sinzi ko nyobona umwanya wo kuja gusengera ibyo bintu byawe kugira ngo
imana igutabare kuko nuko gusaba ifaranga yewe uzi ucuruza ndabizi ko muzamucuruza ko aribyo nyine bitunze abantu nibyo bitunze imiryango no guhaguruka ariko si wo kohereza udufaranga ntiwokiza ibyo bintu kugira ngo uzogende uze gukora iyo deliverance kugira ngo ibintu byanjye bigende neza ati ibyo bibaye ati si ifaranga se ngiye gushaka n'iyo ngiyo ati musibuka yose no subika iyo safari yanje kagenda rwose kera aragufashe ntiwumva ko agufashe aragufashe neza aho ati niki se n'ibyiki baza bagutega kugira ngo ntukabone ifaranga zawe ntizikaje imbere niyo ukora ifaranga ntizikaje imbere icyo nicyo kintu cya mbere icya kabiri bakagutega kandi ku kindi kugira ngo akazi uzugira ibibazo mu kazi bakwirukane bagire gute akamubwira ibyo ngibyo none wa muntu agafata za faranga rero ngaca mfata za faranga none se n'ifaranga zingati umpaye 400 rwose 400 ko ndabona ko ugenda nkamara icyumweru ngiyo mfite abana mfite umuryango w'abana 8 400 rwose yoke muri icyo kibazo nkagenda nkamara icyumweru cyose iyo mu butayu mpaye imisengera none nkareka ngasubika kuzoja gushaka kuja mu cyaro gucuruza reka ku kindi cyumweru n'impembwa nzazikoherereza ukagira ngo turakubaho peza amazina yawe wamara kuzohereza akagenda kuri wa wundi ati ngayohereje amafaranga bwaca bakaja ku wundi nuko bwaca bakaja ku wundi nshuti bavandimwe satani yarahagurutse muri iki gihe akoresha abantu kandi akoresha abantu baba mu makanisa akoresha abantu birwa babyina basirimba ubona ko ari umuntu uhora mu kanisa bakiyita ngo n'abayumbe bakiyita ngo n'abahanuzi kandi atari abahanuzi bakiyita ngo n'abahanuzi ari abahanuzi b'ibinyoma ibyo mpaye mbabwira byageze ku bantu benshi cyane ino muri diaspora ariko ntibatubwirira niba n'ihuruma amafaranga y'ino bavandimwe mbabwire amafaranga ya hano woramuka ukayagenera umuntu ntibatubwira n'ihuruma umuruho amafaranga y'ino ni amaraso umuntu nakwimana amafaranga ya hano uzogerageza kuba nk'umwumva ni amaraso nubwo wageze buke urabona umuntu ujana n'imashini yo mu ruganda ihayigira gutya nawe uhagira gutya nawe uhagira gutya ugahagarara amasaha 12 bavandimwe icyo twashatse kuvuga ni ukuvuga ko hari abahanuzi muri iki gihe hariho abahanuzi biyita abahanuzi kandi atari bo bagahanura ibintu by'ibinyoma bagamije kurya amafaranga ntabwo ari mwebwe gusa bayarya abo muri Afurika gusa ahubwo n'abadiaspora baratumaze iyo wasanze umuntu udafite ibitekerezo udatekereza neza ngo arebe kure bari abantu benshi cyane abo bantu bagize business bahindura ubuhanuzi babuhindura ibintu zo kubesha kandi bagafata abantu bakabiboneramo amafaranga ariko ntabwo bizobahira uwiyitirira izina ry'Imana
agakora icyaha, agakora ibyaha mu izina ry'Imana, yiyitiriye Imana ishobora byose, nta mahoro afite. Wanyumva muvandimwe uri muri ibyo bintu, ubivemo umenye Yesu. Ureke gutuka ubuhanuzi, ureke gutukisha